Ka Eucharist procession na Juai Diocese kabala penlong haga khat atrik ukalalong kot arhajar artusan haga parish yong chiet kalalong kabajam. Haga ni kasngi lasdang na kijing duai step pa kijing wai step. Da kijing yalam ki choir ki bana kabalang shnong bam kamas. Bala board sa kamas pakhuy. Bala penmenta do most reverend Ferdinand Carr Bishop ka Juai Diocese haga jing simran lang ufada Martin Shila Vicar General by Chancellor Juai Diocese, Rengkaru ufada Thaumanlang Sutnga Parish Priest, Ukles Jingsha Yong Shiviat Parish. Batla Simran the Bon Kilang Do Soblay, Kibalawan the Baro Saudong Karilong Jaintia. Kalong Kabashngai Ru, Badan Bon Ki Brother, Ki Reuniam Shinrang Bat Contain, Kibawan Nikichaka Bape Jong Karilong Jaintia. Lanang penpo penpeng show dagi kena pediang kominion benengkong ki kun samla ki ba pediang ika sacrament jing penskam bat ka Don Bosco ban bat ki wedding hakano pais ni la pen buat daga Eucharist procession hakabala yai priublay la do ka snong yong shiwian nong dhar bat murathot hakani kasni la yoru ka jing klen na upada yonis war pakma bat ka jing kurku da ulang dosa. Tau pa berukun baru mensi bakun. Kecilai jauh trai jadi Yesus Kristus. Maka jadi jauh lay, lembah kecilnya selaku mesin bakun dan ringkat bati baro. Ngayon yaw blay nagtag legacy kapas ay bakbaknay hakaba mengi kumkikon jang ga diocese jalan yang juai yelum lang cisim cisnem ban yekundo lang agane talampung Eucharist hakaba mengi ngitundang buram ya Jisu kum blay jungi kum sin baru try Nakaliang jungi kilenda ro ngidap pagijengkemen berkat dengan tray balang ban yang buram nyepi bat ngidwailang berkat ba tani ke Paris kini gisnong mamajan light ni gisnong kinyo pagijengkerku bakrepang hal ni Uslen Jubilee Uslen banikin mang ya bijiki jomblay ini I can not to play his Putra Yudon Rengkat Bati Kajeng Pulin Naga Gospel Bakut Kat Kong Ulukas Hatak po Kat bagi pagpag Keledap Dabi Jeng Kemilanti Bat
kibreu baro kila perkat ala kidono Shapangu yo anis yo day mau pen banu Christ Uyanis ulayatu hake baro ngapen baptis ya pina ka Henry utau bakam krau banyana undang wan ubawat ya kiksai jong juti jong uru ngamlong babet ban lord yaki Minta kesni ngirakhe ya kesni buron jaga baptisma tra Jisu. Haga di kesni ro kede kesin dongkong kebang yelum lang. Kum ketenhon jang ki Kristen Katolik jaga jalan yang juai jungi haga di kesni ba ngin pelong ban rakhe indan buram ya kesnen jubili Haga tinggalam jong musim berkut, haga tinggalam jong pa berkut jungi Pope Francis, haga ni kesendam jubili, haga ba yui ni ap drong kenega rinsan pandal ke balatho, haga ni kesendam lumpung yukeris jungi ni cim haga ni kekim ke baong ngi ki pilgrim jong ke jingkermen. Kumbang pa berkut dapat berang nado ba pengkrek ia kan kesnan jubili rangka bagi bishop kardinal kila ai kan ke team ini bang ide ki pilgrim jang ke jingkermen ha unis dan perpang bang in penpriang ia kan ke kubor ha jang ke jingkermen bandong kibri ki basori bandong ku mujisu ubala penrit gelede walada undai undong pop andre la pelong pop gelede bandu penim ya kiwai bandai wat ya kita ba sakma hagan ngesni kumba ni rakhe ya kene ke si baptisma jong Jisu ni kilmaharo hagan ni si ladem ni tayo baladem Chapang Uyanis Baptis Balong utang nong konkret ya berhenti ya kejengwan jong tra Jisu ulang uban kong badan kene kumsim sorry hagaba mau uya i bau Jisu lasdang benwan sau ban abak baptis baro anut kibriu kikili ya Uyanis hatu dai mamene ni dan kaman absowei bagi Jisu pembaptis uyane suang lagi ni kinting uai jin kita ini kibri wawan sau wang mau udai banang krau manga pan banang ri ka thong ini bangin duai ban yo kecungai jang blei waktu jingkermen kumbaga ni tim minta kesini mengilang jingkermen ba teng ni ong ngim la ngim dan por persyang da bijenge da dijusania akaboru blai ngim san yo musik tani musin manlen manduai berbor kumbang Jisu khot ini Stories wayang di malaka
Nama kata Putra yang terparit kami Badau jo umensin Mensabha bertunggu Yikini gijingai Ibangi lawan ra Banduk tertentang yiki Bakin kelalong Kamet Batasnam Jom trai Jungi Yesus Kris Ubala hukum yingi Banpen menta Yakini gijimaya Namar mauhi Hababe Balaki na yu Ulashin yapu Madagabaayo yami Laduai terku, lakidia balai laksenran wang. Toshim, bertoban negeri ki baro. Nama kami kelong kamet janga, ya keban IT, na kebenta joki. Akajo perukam dalayabam Bachim ya keturi Nagabaayo yami Laduai ketru balai lagi senran uang Toshim batodi nagane ki baro Namar kami dalang keturi Jakaslan jangan Jong bijutang matmai batbom jukun Ya bentuni nagabenta joki Nagabenta jubabun Nagabenta bijingmat ya kipop Tole igani banten mawang yang Daun lembatu badhau Kandongan iugay pagambo Agijilong kaway jong medse bakoy Baro kaburam bagijiro Junom la junom Akmi kon lamrat jong blay Akmi makitlaw yakipod jong kapatay So pengi kebesakot Syari kita kawai jong kon lamrat Kalau kita belum sempat belum kepingin jelas Grace Albertin sehingga dan sekian Kajingerku jauh belai benbor-boro upah hukum baru mensembah ku teniarapi bagan sang sahabat kijunom Doya lesu sagia utrai